meni ya matũra-inĩ na tũkwambĩrĩria na kaunti ya Naikuru harĩa Wang'ombe wa Maina aratũtarĩria mawoni megiĩ kana ma mũingĩ wa aikaria Naikuru megiĩ hotuba kana mĩario ĩrĩa ĩraririo nĩ mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ira. Wang'ombe. Thank you muno Njogu wa Njoroge kuma mwena wa Gĩũcũ wa studio tũgwarikia gũtarĩria ũmũthĩ tũraranĩria na mũingĩ wa kaunti ya Naikuru tukenda kũmenya mawoni mao megemaine na ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ira, ndũmĩrĩri mũthenya wa ira wa Jamhuri ũrĩa arakorirwo akĩarĩria mũingĩ maũndũ matiganĩte na mũno maũndũ maronekana ta makorirwo makĩhutia mũingĩ mũno gaikania mũingĩ mũno nĩ arakorirwo akĩrĩa ndeto megemaine na atongoria arĩa marĩ kuo kana atongoria arĩa mathurĩtwo gũkorwo makĩrũgamĩrĩra andũ arĩa mathitangĩtwo kana mathitangĩtwo na thitango cia ungumania, akiuga harĩ bata andũ makorwo makĩruta wĩra ũrĩa mũndũ athurĩirwo. Ũguo nĩ ndeto tũkorwo tũkĩrũmania kana tũkorwo tũkĩigua mawoni ma mũingĩ wa kaunti ya Naikuru makorwo magĩtũmenyithia merĩ matatũ kana mũrũgamo wao. Oro harĩ na ndũmĩrĩri ĩgemaine na riboti ya BBI kana hihi nĩ makoretwo makĩamũkĩra riboti ĩno kuona atĩ mũthenya wa ira kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtongorithio nĩ Senator Haji nĩ ĩrakorirwo ĩkĩongererwo ihinda rĩa gũkorwo ĩgĩtungata thĩinĩ wa obici na gũkorwo hihi ĩgĩkorwo ĩkĩũngania mawoni makĩria. Reke tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao makorwo makĩmenyithia hihi ngĩenjia na mũthuri ũrĩa akorwo akĩmenyithia hihi we nĩ ũrĩkĩtie kwamũkĩra riboti ĩno ya BBI na mũthenya wa ira kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrakorirwo ĩkĩongererwo ihinda na woni waku ĩgemaine na ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ira akĩarĩria mũingĩ mũthenya wa Jamhuri nĩ ĩrĩkũ? Amarĩtwo njĩtagwo Francis Wawerũ na ũhoro wa ira tũrakũiguire ũhoro wa rais ũrĩa ugĩte ũhoro wa BBI no nĩma tũtionete maũndũ marĩa twĩrĩtwo nĩ BBI maratwendirwo nĩ tũkareherwo tũigue twĩthomere na tũtirĩ tũramĩona na twacokire kũigua tena nĩ maheo wĩra ũngĩ na tũtirĩ tũrona kĩrĩa makoretwo na mabuku macio na tũtirĩ tũrathoma. Koguo tũrakĩreherwo tũrute maoni marĩkũ mangĩ na tũtirĩ tũrakĩona maũndũ macio marĩa twerirwo na tũtiretĩkania namo. Ira nĩ akorirwo akĩhutĩria maũndũ megiĩ atongoria athure gũkorwo makĩrũgamĩrĩra maũndũ megemaine na arĩa matwarĩtwo igoti-inĩ maũndũ megemaine na ungumania. Hihi woni waku nĩ ũrĩkũ ta mũingĩ kana mũikari wa bũrũri? Nĩ ma kũringana na ũrĩa aratwarĩria ira-rĩ nĩ tũronire nĩ ma haha rĩ tũtikwenda andũ makorwo na mawĩra merĩ. Ndũngĩkorwo no ũrera mũndũ nĩ aiya ũcoke ũthiĩ harĩa igoti-inĩ wĩra andũ ndũnaiya. Rĩu haha nĩ tũrona hena mawĩra merĩ matarĩ mega. Kũringana na maũndũ macio tũkuona mũndũ akorwo na wĩra ũmwe. Angĩkorwo nĩ ũraruta wĩra wa wakiri ũthiĩ ũrute wĩra wa wakiri ũtigĩre mwana siasa ciake. Angĩkorwo wenda gũteithia thirikari na mwena wa siasa kana gũteithia mũingĩ mwena wa siasa ũthiĩ ũgateithie mũingĩ mwena wa siasa. Hihi kũrĩ na maũndũ mangĩ akorirwo akĩarandaũra megemaine na ũnyitanĩri wa ũnyitanĩri wa bũrũri na agakorwo akiuga atĩ ndeto ĩno mũthĩ ta mĩthĩ ya Jamhuri mĩthĩ ĩno ya gĩbũrũri nĩwona ta mũingĩ tũkoragwo tũkĩnyitĩrĩra makĩria kana tũkĩiyũkia ndeto ĩno ya mĩthĩ ĩno ya gĩbũrũri na njĩra ĩgwete? Hau ndinanyitaga maũndũ maya megemaine na mĩthĩ ta Jamhuri, Madaraka, Mashujaa Day, andũ kana mũingĩ nĩ ũkoragwo ũtaũkĩtwo ndeto ĩno ĩgemaine na mĩthenya ĩno kana nĩ tũkoragwo tũrĩ na ũũgĩ wa ndeto ĩno? Nĩ aingĩ matikoragwo mena ũũgĩ wa maũndũ macio mothe makoragwo makĩrwo tondũ aingĩ kũringana na mĩhuko ya andũ kweri andũ nĩ mathĩnire bũrũri no kũringana rĩu andũ makĩria nĩ kũmenya wega wa maũndũ macio. Na hihi nĩ ona kana ta mbeũ njĩthĩ arĩa tũkoretwo nao kana marika maya tũrĩ namo hihi marĩ na ũtaũku wa mĩthenya ĩno na nĩ gĩbatara nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya kana gũtaũkwo makĩria bata wa mĩthenya ĩno ya gĩbũrũri? Andũ nĩ makwenda mũno kũbundithio ũhoro wa mĩthenya andũ mũno anga nĩ ta mariganĩirwo kana nĩ gũkorwo na mĩthenya mamenyaga kĩrĩa makorwo makĩenda thĩinĩ wa kĩrĩa maũndũ maya ma gũkũ makĩrĩa ũndũ wĩgiĩ kĩrĩa thigũkũ ici. Andũ nĩ makwenda mũno kuonĩa atĩ gũthiaga na bata waguo nĩkĩ no kũringana na andũ mĩhuko ngwĩciria nĩyo yatũmire andũ maremwo kũmenya ũhoro wa kĩrĩa. Njĩtĩkĩria korwo ũkĩnyitanĩra na mũikari ũngĩ wa kaunti ĩno Naikuru na akĩmenyithia hihi woni waku nĩ ũrĩkũ nĩ wakorirwo ũkĩrũmĩrĩra ndereti ya mũtongoria wa bũrũri mũthenya kana ndũmĩrĩri hotuba ya kiongozi wa taifa siku ya jana, labda ujumbe wako na maoni yako ni yapi kuhusiana na hotuba ya jana? Asante sana kukutana na wewe. Sema kweli wananchi tumechoka. Hatuwezi kuwa Uhuru anapigana na corruption na maseneta ambao ndio wanatakana waangalie corruption wanakuwa ni mawakili wale ambao wamekula hiyo pesa. Hatuwezi kuwa kaa nchi kama hiyo. Uhuru anafanya kazi mzuri sana wakishirikiana na Raila. Lakini huwezi kuwa leo wewe
Leo wewe unafanya hivi, kesho mwingine ambaye anatakana apigane na corruption anakuja anasaidia mtu ambaye amekula pesa. Sasa hivi tuna shida sana. Unaenda hospitali wamlipia NHIF haina dawa. Unaenda hospitali ya serikali haina dawa. Ukiangalia kuta matakataka imejaa. Unasikia? Hakuna kitu serikali inatusaidia na hii serikali za kaunti kwanza ni mbovu kabisa. Inatakana wachunguzi wale wenye kula pesa washikwe wafungwe. Tunataka tuone Uhuru amefunga watu. Sio watu wanapewa kotini wanatoa bondo na achiliwa. Hapana, tunataka kuona watu wanafungwa. Mudavadi alisema handshake imetosha. Tunataka kuona handcuff. Hiyo ndio tunataka kuona. Watu kusiwe kila mara huyu ameshikwa ametoa bonde maachilio, hapana. Tunataka kuona watu wakifungwa. Asante sana. Na labda kamati ambayo inaongoza hii mambo ya BBI kuweza kuchukua maoni kutoka wananchi iliweza kuongezewa siku za kuhudumu. Na labda kama mwananchi umeweza kupokea hii ripoti ambayo iliachiliwa wiki 2 ambazo zimepita. Kwanza kitu kimoja tunataka kulaumu kamati ya BBI kwa sababu gani? Mpaka sasa sisi wakazi hapa Nakuru town hatujapata hiyo makaratasi ya BBI. Sasa hatujui inasema kuhusu nini? Hatujaipata hiyo makaratasi. Hatujui inapewa kina nani? Na kuongezewa kwake muda. Kuongeza kwake muda wamefanya sawa, lakini tupewe makaratasi tusome. Ngatho na kego internet na muyu madam uri hana ka ko kimenyithia woni wake ni rakorio muthenya wa ira ugithikiriria ndomireria mutongoria wa bururi murugamo wa kuta wanjiko muikari wa tauni no kana muikari wa bururi ni uriku hiyo hari twajitego Grace Mwangi kuma gukuitura ria Naikuru ira ni ndirathikiririe muno president akiaria kuhusu utongoria na kuhusu aria maranyitwo ni undu wa gukorwo mena maundu matari mega kana matari na wigiririkithi thiini wa bururi wa Kenya, lakini nie ni ndira support president witu muno makiria tondu president araririo horo wa ma arauga atiriri mundu ni athia karute wira uria mwagirire na aria mareka mena mararia beca mareka ungumania thiini wa bururi ri magirirwo kuohwo na tuone ni mohwo no ti kuhingicagwo tukamona ni manyitwo magacoka makaheo bodi makarekererio na mwananchi wa kawaida angihitia ke mahitia ri arathia kohwo na akohwo tukona bibio ni ohwo aya nene marega kuohwo niki kiu nikio kiuria kiringiuria ripoti ino ya BBI kamete ino ya BBI ni yakurikogerero ihinda na we ni ukoretwo ni ripoti ino ni menyume yamukirite ni utaukitwo ni ona ni umenyete horo kana ni ugite na kanya ga kunena woni wa kwihima kire kana ona kumithomera riwe katiba ke BBI no ri ni twendirwo BBI ni tukuheo mundu ethomere tutire twamiona ona kana kuigua mundu winayo huko Naikuru ona kuona mundu winayo tutire tuona kana kuigua kwenyewe tutire twaigua kwa hivyo tutiramenya uhoro wa BBI na tutiramenya uri irathie tiga haria twahuteirio maundu maria mega tutioe nginya oru wayo kana wega wayo na maratongoria mihango ino ni kunigutige ati riri turathi mambura-ini ma thiguku ni twakorwo tugithomera tutinako tugithoma ihinda ni mongererwo na ona ihinda riri marongereirwo ri marongereirwo na tutirona bata wario tondu tutire turamiona ko ni tumionete macoke mongererwo ihinda ucio ni undu ungi riu tutiramenya uri ehana tutiramenya kana ni maundu marathire kuongerera mangi kana ni guthukia arathire guthukio makiria uguo tutiramenya uhoro wa BBI. Kego kinyitanira muno ri wa Kameme TV titikiria ngoro kinyitanira na wa muthia thiini wa tauni no Naikuru na akorwo akimenyithia hiyo tao kumakiria wingi maine na ndomiriri ya muthenya wa ira ya mutongoria wa buri okoni akori ugithikiriria na maundu maria akori akiaririria muthenya wa ira kuria Nairobi hingo ya mambura ma Jamhuri ni maundu mari ku akori ukiyukia na ronire ni magi gukorwo magithingatithio makiria ari utwarithia wa bururi na mbere. Okay, njetago Michael Kangetho wa Njogu. Uhuru ni ararie maundu maingi muno ira na kiria Uhuru ekwendweke ni atige kwaragia tuo maundu ni eke nginya cieko tuone andu makiohwo tondu corruption ni manio ithukitio bururi biu nginya economy yahe kinyite thina ni corruption ni atige kwaria tu ni oya andu aikie njera na giko ni judiciary na thina ena power ya kufunja judiciary na kirengi eni na hihi maundu mege maine ukugeta horo wa corruption wa koroke aria muno muthe kana kimya kitu kuni tukirora muthe wa kuhurana na ungumania thi yothe nirona ta bururi tuko tugitacokia makinya maria magire kuitana na ndamathi ino ya ungumania uri ta muikari wa bururi una Uhuru we ni atacukite ikinya ria kuhurana na ungumania no hari andu maramuna moko na maguru tondu judiciary ni we mwiragwithia Uhuru ni ageretie biu kurwa na ungumania biu Lukeri agerirwo ni eke Uhuru ni anyite gwasa abe kerisafo judiciary ena power ya gukorwo cenjia judiciary no tondu iramugoithia bururi
Mwiroreri wa Kameme TV wetagwo muingi wa kaunti ya Naikuru kana wa tauni ya Naikuru makiruta maoni mao matiganite megemaine na ndumiriri ya ira ya mutongoria wa bururi oro undu umwe na reporting ngima ya BBI ukimenya ati muthenya wa ira kamiti ino nirakorirwo kiongererwo ihinda ria gutungata nao makiuga ati ona thengia yao kamiti no kiongererwo ihinda ria gutungata oficini matire maramukira copy kana maratathi ma BBI nigetha makorwo magithomera ona mutongoria wa bururi akiuga ati tukingira mambura-ini ma mathi gukwa andu makorwo magithomera nigetha January tukingira mwaka ukite gukorwo kiagirika tinene muingi uruga bado nduri wakorwo kiamukira riboti ici uguo matire na umenyo wa kira kiri thiini na matire na otoku wa kira kiri thiini na maria mari na mono kwamukira maramukira tu mihuhu otore makoretwo makiamukira kuma kuri ateti na atongoria o aria makoretwo makimuhurithia shari na kumahe ndeto iria itari ho thiini wa riboti ino macio ni moturi na muhinda-ini riri kuma kaunti ino ya Naikuru ungijitikiria na gitio kinene nyeke ngo ngigucokia mwena urongi wa studio kuri mundu gwitwo Njogu wa Njoroge handu-ini ha muhuri wakwa wa mbica Kigotho wa Mwangi ritwa riakwa no wa ng'ombe wa Maina. Nĩ ngatho mũno wa ng'ombe wa Maina mwena mũndũ gwĩtwo Kĩgotho mũgĩtũrehera riboti ĩyo ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa kaunti ya Naikuru ona ningĩ mũingĩ wa Naikuru ũkĩheana mawoni mao. Nĩ tũkwamba gũikĩria tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ matũũra marĩa mangĩ. Karibu tena sorry tugithie matũũra-inĩ na tũgũthiĩ nginya kũrĩa kaunti ya Uasin Gishu harĩa mũndũ gwĩtwo Duncan Wanga aratũtarĩria ũhoro wĩgiĩ monanio ma Sisi Bomba arĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere. Duncan Wanga angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra Duncan Wanga kĩharo nĩ gĩaku rĩu. Duncan Wanga niwe twetereire kuma kaunti ino ya Uasin Gishu kuria turathie na mbere na kuonania unduire uria ukoretwo ukionanio wiki ngima na muthenya wa ira urari muthenya wa mwanya muno thutha wa sherehe cia Jamhuri Day gukorwo ci haha hamwe na monania ma unduire thiini wa kaunti ino ya Uasin Gishu ni undu wa mwanya muno tondu ona kaunti ya Uasin Gishu kana gavana wa Uasin Gishu araugire ati muno kaunti ino ikoretwo ina akuria a mbembe kana ahandi a mbembe arauga maundu ire ni mafataire gwikirwo mukana muno na ona guthie na mbere na arimi a mbembe mahote kurorwo muno ni thirikari na haha kiria urona ni unduire kana grupu iria ikoretwo cia wiki ngima tutongoretio ni grupu ya Turkana, grupu ya West Pokot, grupu ya Elgeyo Marakwet, grupu ya kuma Githumo, grupu cia tumia, grupu cia ginya anake kana mbeu njithe cikoretwo ci guku aria makoretwo magithomithio uhoro wa unduire na ginya grupu ya Gikuyu ikoretwo guku muno na muthenya wa gatatu kana Wednesday nĩyo twari na Mount Kenya Night kuria mugithi na maundu ma unduire ma Ugikuyu mari na muthenya wa kana twari na muthenya wa Milele Night muthenya wa ira kuria turari na memerekia a Milele aria marare kaunti no ya Uasin Gishu na gukinya thaa ici ni hindi turathie turakinya muthia wa kuonania monania maya ma unduire na tukurekereria na Emonite iria ruriri rwa Kalenjin magukorwo makionania maundu ma unduire wao na ndukariganirwo ati kaunti ino ni andu akuma Nandi, Elgeyo Marakwet na aria aingi makoretwo mari North Rift ona gutuika nduriri nyingi tiga icio cia Elgeyo Marakwet kana Nandi makoretwo meguku nginya Gikuyu, Baluhia, Jaluo na othe makoretwo meha ni undu wa kuonania urumwe wa nduriri iria cikarite kaunti ino ya Uasin Gishu. Ici nĩ nyĩmbo urona haha nĩcio cia muthia iria irathie na mbere kuonanio magikinya muthia muthenya wa kana hwaini tukorwo tukionania uhoro kana nyĩmbo cikonie unduire wa Nandi na Elgeyo Marakwet na Pokot na inyitanĩire na Media Max na radio ile gukorwo ikirehe unduire ucio ni MOFM ile ikoretwo igithikiririo muno kaunti ya Uasin Gishu na North Rift na
mothe kana thaici kana kiroko giki tuma na governor uria ugaciriirie maundu maya ma urumwe na gukorwo na urumwe thiini wa county ya Uasin Gishu na kabira ciothe iria ikoretwo cie haha na twina ruriri rwa Turkana uria mehariirie muno na indo ciao cia unduire. Kwa hivyo utaweza kutueleza majina yako na uweze kutuambia umetoka pande gani, alafu ni nini umeweza kutuletea katika tamasha hizi za hii Sisibo? Kwa majina naitwa Robert Everton. Mimi ni mkazi ya Uasin Gishu County. Kama jamii ya Waturkana tumekuja kushowcase siku ya leo, tangu tuanze Jumapili hadi siku ya leo, kutuletea utamaduni zetu za Kiturkana. Tumekuja kuleta hapa ngoma za kitamaduni ya kila aina. Tumeleta pia vitu vyetu vya kijamii ambavyo huwa tunatumia kule nyumbani, kama mavazi, kama vyombo vya nyumbani, kama vyombo vya kulalia. Sote tumekuja kuonyeshana mahali hapa kwa ajili ya uwiano, ya kuwa pamoja na makabila zingine. Tumeleta pia vyakula kila aina kwa sababu siku ya leo ni siku ya amani, siku ya upendo, siku ya kupendana na majirani zetu zote. Nikikuangalia kuna vitu ambavyo naona umeweza kushika hapa. Unaweza kutuelezea nini umeweza kushika kwa mkono wako? Hii inaitwa ekicholong. This is a traditional chair. Inatumika na wanaume. As you can see, Bognore, vile huyu ndugu ameketi nayo pale sasa, hiyo ndio kazi yake. Wanaume akija nyumbani atutumii chair hii ya kawaida. Tunatumia hiyo ndio kiketi ya wanaume. Hii fimbo yenye umeweza kushika naona iko na pembe mingi sana na iko na kitu kama mkuki ama ni nini? Kwa Kiturkana inaitwa sogat. Hii ni fimbo speciali ya wanaume pia. Haiwezi tumika na wanawake. Inatumika na wanaume peke yao. Kwa mfano, huyu mwanaume vile unamuona anavyovaa, vile amekaa, hawezi kuwa complete bila hii. Lazima akuwe na hii. Akikaa nayo anawekelea namna hiyo vile anameweka. Anashikilia. Akiwa na vitu zingine zake zote ni self contained. Anaweka fimbo, anaweka kofia hapa, anaweka hiyo switch yako naye anaweza weka hapa. Vitu zingine zake zote kama mifuko yako nazo anaweka hapa. Ikisimama hivyo ako sawa complete. Ninaona ako na kofia maalum. Sijui hiyo kofia mmetengeneza kutoka kwa bidhaa gani? Hii kofia ni kofia ambayo imetumika kutokana na feathers ya ostrich. Haiwezi kutumika kuwekwa feathers ya ndege nyingine tena. Ni speciali ya ostrich. Ostrich kwetu ama mbuni ni ndege ambayo ina symbolize peace, amani peke yake. Kiona amefaa hivi black and white. Hii ni aina fulani ya wanaume. Kwa Kiturkana inaitwa ngimoro. Ukiona amefaa kuna nyingine inakaa brown complete kama ile sasa. Inafaliwa na a special section of men inaitwa ngirisai. Yeah. Kuna hii kitu inakaa kama mkia ya ng'ombe. Unajua kila tabaka mbalimbali wanatumia hii. Sijui nyinyi mnaitumia kufanyia kitu gani? Sisi hii tunaita elado kwa Kiturkana. Inatumiwa kama maridadi na wanaume na wanawake. Aswa wakati wa kucheza, mwanaume akitembea akifaa ni kama maridadi. Tena kwetu kama Waturkana inatengenezwa kutokana na mkia ya ng'ombe. Kwa hivyo inaonyesha sisi ni wafugaji na ndio maana wanatoa hiyo kitu wanafaa. Mwanaume akitembea inakuwa kama prestige kwake. Yeah. Na pia tunaona kuna mama hapa umejifunga maridadi sana, umejifunga kuanzia kwa kifua mpaka kwa kichwa. Tueleze nini hizo umeweza kuweka kwa shingo kwanza? Iko yenye nimevaa kwa shingo ni shanga. Hii tunaita alagait. Aya, alafu hii ya chini tunaita ngoromwa. Na hii ndio inafunika hii ya chini. Yenye inaitwa ngoromwa. Na mbona umejifunika kuanzia kwa kifua mpaka kwa masikio? Hiyo ni umaridadi yetu ya Turkana ambayo itakani sisi wanawake koo ionekane wakati unakunywa maji na uonekane kama maridadi. Pia ninaona kwa meno, sijui kama nimeangalia vizuri, naona kuna meno moja ni kama hakuna. Sawa, hiyo meno ni njia moja ya kuonyesha umaridadi, alafu ya pili kama mtu ni mgonjwa ni njia moja ambayo anaweza pitisha
maziwa, yani kinywaji chochote tu apate kunywa. Kuna kitu ninaona umeshika hapa, hii vitu hii sijajua jina yake, lakini uweze kutueleza nini hizo? Kwa sisi tunaita hii akoloboch, serving spoon. Akoloboch. Wakati unapika chakula, unachotea, ukiwekea kwa atubwa. Haya, alafu pia hii tunaita ebur. Hii ebur tunatia mafuta, nyama na unachotea ukitumia akoloboch. Na labda kuna mavazi mengine naona umepitisha mapambo mengine katika mwili. Sijui mapambo gani mengine umeweza kuweka? Hii pia inaitwa ngiringeta. Na ngiringeta ni pambo nzuri ambayo inakatisha inafalika pia upande wa kifua, ikizuia upande wa matiti, ikifunga. Labda Bwana Mohamed, naona wewe ndio umeweza kusimamia tamasha hii kuanzia. Hii ni siku ya ngapi na kwa sasa hii unaweza sema maonyesho haya yamekuaje? Asante sana. Leo ni siku ya 5 ya tamasha hii. Tulianza Jumatatu na hiyo ilikuwa siku ya jamii wakaaji wa hapa. Ilikuwa siku ya Kalenjin Day. Siku ya pili ilikuwa siku ya Wamasai, Wasamburu, Wasomali, Waborana na Wahindi. Siku ya tatu ilikuwa ni siku ya Waluo, Waluya, Wagusi na Wakikuyu. Jana ilikuwa Kenyan Day na Youth Day, tulikuwa na tamasha mpaka usiku. Leo ndio tunafunga tamasha hili na leo ni Kalenjin Day. Tumechukua tumeamua ya kwamba tulete jamii zetu ili tudumishe utangamano. Tukiwa na urafiki, tukiwa na amani, tunakuwa na amani zaidi. Hiyo ndio sababu tuko hapa. Leo ni Kalenjin Day, usiku tutakuwa na tamasha ya Kalenjin. So tunahimisha Wakenya, wakaaji wa Uasin Gishu, tukuwe na urafiki, tukuwe na utangamano ili tuweze kupata maendeleo. Asante sana. Mweralali ni urakiona ulea Turkana kana ruriro rwa Turkana rwina nyimbo thaka muno ni urakiona aiki yao ni aria athaka aya titale maikaraga tauni. Turona ginya atumia, turona ginya mbeu njethele oho, na turona anake na nyimbo ciao ni thaka muno, na kwio uria meyohete kuma ngingo ukinya mutwe. Turona mena ginya na miting'o kana amwe metaga micuthi ya ng'ombe. No ne wiki yuma thaka muno kaunti no ya Uasin Gishu. Omothe tugithie kurekereria na Emo Night kana Kalenjin Night. Aini gothi kuma kaunti no ya Uasin Gishu mokoro meguko utuko wo mothe o tole tukorirwo na Milele Night kaunti no ya Uasin Gishu. Na ni maundu marareho hamwe na kambuni ya Media Max, na ni undu muthaka muno turathie kwirorera kaunti no ya Uasin Gishu. Akorwo ni wahitukirwo ni bahati njuru to korwo mwaka ucio uroka wone wi ha ni wikinyitie kaunti no ya Uasin Gishu kuona maundu ta maya ni undu wa gukorwo na thayo na urumwe na ndurire ciothe cia Kenya. Kuma kaunti no ya Uasin Gishu ndagucokia studio. Nĩ ngatho mũno Duncan Wanga, nĩ ndĩrona nĩ wĩra mwega na wĩra mũthaka ũrarutĩka mwena ũcio wa Eldoret, ona ningĩ ndũrĩrĩ gũka hamwe gũkorwo igĩkũngũĩra ũndũire. Rĩu nĩ ngũthiĩ kũrĩ DJ na thutha wa kahinda gatarĩ araihu kũrĩa tũracemania na Ndegwa wa Gathũngũ agĩtũtarĩria atĩ ateteri a ihoto cia mũingĩ nĩ moigĩte atĩ nĩ mekwenda ũgitĩri ũgacĩrithio thĩinĩ wa gĩcũa-inĩ thutha wa Shifu na mũnyinyi wake kũragwo kũrĩa mwena wa Lamu. Ndegwa wa Gathũngũ agĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra tũtarĩrie ũhoro ũyũ makĩria. Thank you muno Njogu wa Njoroge wiko studio. Ukanyamukira na njira njega muno makiria ndi mwena wa gĩcũa-inĩ na makiria thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, na
ni kurumanira na uhoro ati togo agweta ati Shifo na munini wake muthenya wa iyo ni matuikire akuhithukirwo na kuragwo ni itoi taramenyeka kana iria irerikana ni itoi iria ikoragwo ikiagagia thayo wa mwena wa county ya Lamu. Na thutha wakwa na taugo urona ni ati ndina ateteri aihoto cia muingi o hamwe na aikari a Lamu aria mekinyitie mwena uyu wa gicua-ini mwena wa county ya Mombasa niguo makorwo makiruta mawoni mao o hamwe na kuria thirikari ikorwo ikigacirithia ugitiri mwena ucio kuona Shifo akiuragwo na munini wake ni undu wina kiehana wina magigi koguo ni marakaya na ni ngwenda ri tunyitanire nao niguo matutaririe wega uhoro wigi county ya Lamu ririkana ati mwena wa gicua-ini ukoragwo na county ithathatu na county ya Lamu ni imwe ya county icio koguo ni ngwenda tunyitanire na muikari wa county ya Lamu niguo akorwo agitutariria. Na mkaribu sana hapa Kameme TV. Yeah. Ningeomba uanze na majina na utuelezee hali iko vipi eneo la Lamu. Okay. Kwa jina naitwa Sharif Sagafu mimi. Lamu kwa hakika twalani kitendo ambacho litokea ambacho kuuawa machifu wetu ambalo ni jambo ambalo si zuri sana na si mara kwanza, hii karibu mara ya pili limetokea, na serikali itakaisikirie hayo mambo. Tupani sote tuna matatizo kule kwetu, ifikirie ikiwa chifu ameweza kuuawa na naibu wake ndani ya ofisi. Sasa hiyo ni jambo la kusikitisha. Je, majumbani watu wataingiliwa pia wauawe pia? Hili ni jambo la kusikitisha sana, na kwa sababu na ni vijijini Bwajumali ni mpaka wewe uvuke na boti utoke kwenda masaa 2 matatu mpaka uvuke huko kwao, ni mbali sana. Sasa hatujui ya mambo haya, na serikali imenyamaza kimya. Kwa nini mambo kama haya? Kama ilikuwa ni mahala pengine ingalikuwa serikali ni Mandera ni Garissa, wa Somalia wangalikubali mambo kama haya yaliyotokea, wangaleta fujo. Wewe angalia sasa hivi matatizo yaliyoko Lamu barabarani, watu wa Lamu wasumbuliwa. Ukishuka utoa ID kama ambao uko boda wewe, watoa ID wafunguliwa begi kama ambao wapigwa sachi wewe. Dasturi kufunguliwa mzigo ni mahala pa custom, umefika boda ndio ufunguliwe, lakini kumewekwa maskari miaka 5 sasa. Maskari wale hawana kazi yoyote, wanasumbua na nchi. Gari kutoka Mombasa mpaka ikifika Lamu ilikuwa saa 7 saa 8, sasa gari yafika saa 11 12. Ni matatizo haya yaliyoko, hatujui sasa ufanya kazi gani serikali hizo. Majeshi ungalipeleka huko wao wakaangalia watu, sio barabarani. Au barabarani ikisha kupita magari basi hakuna kazi nyingine. Je, gari ndogo za private zikipita huwa vipi? Hakuna security, washaondoka wale wote. Sasa ni vipi hivyo? Taka serikali ifikirie sana mambo kama haya, na kilani hiki kitendo si kizuri sana kilitokea Bwajumali. Na pengine kama wakaazi wa Lamu mmebaini ni akina nani walifanya kitendo kile? Hiki kwa hakika wallahi tuwezi kubaini, kwa sababu serikali wao wana special branch zao, wapo mishahara wao ndio kuangalia. Sikia, na haki za binadamu hawa watapata information kwa serikali. Sasa wao hatuwezi kuelezewa. Hakuna maana yake kusingizia ati kuna Al-Qaeda, kuna nani. Hakuna Al-Qaeda, hakuna chochote, kwa sababu ni mfano kutoka town wewe uende Bomburi na uende kwa bahari. Hiyo ni pande mbali sana. Si Al-Qaeda. Wao serikali ndio watuelezee ni nani waliohusika mpaka katokea mambo kama hayo, na ametukua time mpaka kwenda kuua watu. Hawakuingia mara moja na risasi kuwapiga, ni kuwachinja kwa mapanga. Sasa hiyo hatuwezi kujua ni watu gani hapo. Na pengine hali ya vijana katika kuingiza katika vitendo kama hizi iko ama imeenda chini? Hii ni matatizo yako, kwa sababu kwanza ukosefu wa kazi kule, hakuna makazi. Ukiangalia mikoko imefungwa, uvuvi maskari wamewekwa baharini tele, maskari wamewekwa, wavuvi hawawezi kuvua samaki. Sasa hii ni kazi ya bajuni kule, ndio wao wametemegea kukata mikoko, wametemegea wao wavue. Leo serikali imewakalia vikwazo, wewe huwezi kwenda kuvua usiku, maskari barabarani, maskari ndani ya bahari. Sasa matatizo hili limechangia watu hawana kazi, na umaskini ni mkubwa sana. Zamani ilikuwa watu wa Lamu ni matajiri. Watu wa Lamu wanakuja Waarabu, wanatukua mikoko, wanapeleka kwao, wanatukua nazi hizi, wanapeleka kwao, biashara inainuka. Sasa biashara imeanguka yote. Hakuna kazi sasa, na watoto ni hawa wataka kusoma, wataka kula. Wewe ukaenda kuona maisha huko, watu wana shida, hata maji hawana. Wanangoja mvua inyeshe mvua, alafu ndio wangoje maji ndio waanwe. Hasa mtu mwaka mzima ngoje mvua ya mwaka mmoja akinge ndio anwe. Taabu. Keni moja tu shilingi 200 nafikiri inauzwa huko. Hakuna, na maji yatoka Lamu. Ni taabu sana. Naam, asante sana kwa kuungana na sisi hapa. Naam, ningeomba tuanze na jina na utuelezee wewe kama mtetezi wa binadamu. Hii hatua ilikufikia vipi? Na tumeona pia picha zikisambaa katika mitandao. Tumeona ni picha za
za kuogofya. Pengine nyinyi mtachukua hatua gani kama watetezi wa kibinadamu? Kwa majina naitwa Naila Abdalla, ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, na jambo kama hili kama shirika la Pwani Social Justice Center na mashirika mengine ya kutetea haki za kibinadamu tumeweza kughadhabishwa na kitendo kilichofanywa juzi ndani ya mji wa Lamu, Faza Mbwa Jumali. Jambo hili limeweza kutusikitisha na tumeona kwamba ikiwa chifu, na sisi sana kama kazi zetu tunafanya kazi na chifu kwa ukaribu, kuweza kutuletea mabaraza, kuweza kutuletea maongezi baina ya jamii na serikali. Leo chifu na naibu wake wameweza kukatwa ndegwa, wamekatwa kiasi ya kwamba hata huwezi kuiangalia hiyo picha mara mbili, inaogopesha. Kwa nini? Kama vile mzee wangu ameweza sema, si ati risasi wameuawa na kuondoka. Wale watu walichukua muda wao, wakawakata, wakawachinja, wamewafanya vibaya. Ni kitu ambacho kilikuwa ni wazi kabisa, na tunajua ofisi ya chifu ni ofisi ya serikali. Ikiwa ofisi ya serikali imeweza kupata jambo kama hili, je, wananchi watakuwa na vipi katika Lamu? Watu watakuwa vipi katika Pwani? Watu wataishi vipi katika mkoa wa Pwani mzima? Tumeweza kusikitisha na tutafuatilia kesi kama hii. Tutamuuliza the commissioner aweze kufanya investigation na atupatie report kuhusu hii. Manake sana mambo fanyika, wakasema watachunguza serikali, alafu wakiona watu wamesahau, imeisha story. Lakini hii tutaifuatilia, manake chifu ni mtu wa muhimu na ni kiungo kikubwa katika jamii. Asante sana. Naam, asante. Njogu korona ujitekerie ngorogeraniria na muteteri wa ihoto cia muingi o amuico niguo nake atwire ni matacukia mariku megukoro makioya na makiria hari kuthomithia mbeu njithi mwena ucio wa Lamu niguo makoro magitiga kuingiriria thiini wa uhuthiri wa dawa o hamwe na umaramari. Na ningeomba uanze na majina na utueleze kwa kifupi, nyinyi kama watetezi wa kibinadamu pengine mnauzisha jamii na haswa vijana katika kurekebisha tabia na kufanya kwamba wasiingie katika vitendo kama hizi? Mimi kwa majina ndo Simon Kazungu, niko ndo mwenyekiti wa Pwani Social Justice Centers. Sisi kama mashirika tunafanya kazi kwa karibu sana na vijana, ili hususan tunahamasisha masuala ya usalama. Tunahamasisha vijana jinsi gani wanaweza kuendeleza usalama katika mitaa yao. Mambo kama haya tumefanya katika kaunti zote za Mombasa, za Pwani, ikiwa pia include Lamu pia. So tumefanya activities nyingi na vijana ili kuhamasisha wachangie katika masuala ya usalama. But tunaona tatizo kwamba kama masuala ya usalama yanaanza kuzorota, sasa yameanza kutarget viongozi wa serikali ama wafanyakazi wa serikali. Hii ni hali hatari, kwa sababu ukiona kama chifu anaweza kuvamiwa katika ofisi yake na uawe, wananchi wa kawaida, je, hatima yao iko wapi? Tunaweza kuomba serikali ihakikishe kwamba wachunguze na uhakikishe kwamba wale waliohusika katika ile kitendo cha kuwa wale machifu wamechukuliwa hatua za sheria, kwa sababu hilo jambo si jambo la kawaida na ni jambo ambalo limetia watu hofu. Manake kama kiongozi wa serikali, mfanyaji kazi wa serikali, ndani ya ofisi ya serikali, watu wanaweza kaingia wakamuua na wakatoka wakaenda. Je, usalama wa mwananchi wa kawaida uko wapi? Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuingilia kati, uchunguzi ufanywe haraka iwezekanavyo, ili wale waliouawa ama wale wafanya vitendo kama vile wachukuliwe hatua za kisheria. Shukrani. Naam, asante sana. Njogu ni waigwa kiunikiriro na makaya ma aikari amwena uyu wa gicua-ini na makiria thiini wa kaunti ya Lamu magikaira thirikari ikorwo ikigacirithia ugitiri mwena ucio, kuona munini wa cifu na cifu wake gukorwo magitharikirwo ni andu matoikaine o hamwe na kuragwo ni undu uri na kieha riu makeuria ati ungikorwo cifu na ni murugamiriri wa thirikari muingi ukurugama ha, koguo ni marahoya ati thirikari igitere maafitha ayo mwena ucio wa Lamu o hamwe na muingi. Na ta uria njugaga ngirikiriria ni ati ni tuguthie na mbere na kumurikithia ndurumeni ya Kameme mwena uyu wa gicua-ini niguo tutigirire mwiroreri wa Kameme TV ni akinyiro ni uhoro gitau. Njokie Mwaro kuriwe Njogu wiko studio. Nĩ ngatho mũno Ndegwa wa Gathũngũ na riboti ĩyo ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa kaunti ya Mombasa. Na nĩ ihinda rĩa kũrĩa rwĩmbo rĩu akĩndi